Seenaa ijoollee teenya hin dhagahamii. Seenaa qoxxadha. Tokko yaa'ina akka seentan. Dubbii jabduun irraa isin harkaa isinii qaba. Seenteen bayinii kaanis gartee waliin gahi. Egaa akkuma beeytanitti hundi keessanuu baga gammaddaniin isiniin ja'a. Ilmaan Oromoodhaa warri gartee qotte duudaan tahin. Hundi keessanuu baga gammaddan baga gammanne. Dabratsiyoon Itoophiyaa dhukka irraa kaasaa jira. Warri gartee Itoophiyaan akka gartee lafa sanirraa dhabamtu barbaadan hundi keessanuu baga gammaddan. Ani hedduun gammadee maaliif jennaan ani wannin an barbaadu Itoophiyaan amma jirtu lafa san gubbarraa haqamtee Itoophiyaan walqixxummaa ilma namaa beeytu ta ortodoksiidhaan hin bulle taga dhaabbattuun barbaada waan hin ta'eef tanammoo lafarraa akka isin lafarraa dhabamtuun fedha waan hin ta'eef namni akka kiyyaa baga gammaddan እንኳን ደስ አላችሁ እንደኔ አይነት ሰው ኢትዮጵያ ከዛ ቦታ እንደምትጠፋ የምትፈልጉት የትግራይ ልጆችና የኦሮሞ ልጆች የደቡብ የብሔር ብሔረሰቦች ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ይፈልጋሉ። ለምን ኑቲወኒ በርባኑ እኛ ምን ፈልጉ ይቺ ኢትዮጵያ ይቺ ከርካርሳ ኢትዮጵያ ይቺ የነፍጠኛ ኢትዮጵያ ከዚህ ቦታ ተነስታ ማለት ነው ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በአንድ አይን የሚታይ ኢትዮጵያን ለመሰረት ዝግጁ ነን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከቦታ እንደምትጠፋ የምትፈልጋችሁ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ። ልክ እንደኔ በገህዱን ገመዴ ደብረጽዮን ኬኛ ገለቶሚ ኢትፉፍ መለዳ ሚጢ ሰለፈራ ጉሪ ደብረጽዮን ጋ አኮ ቤተን ኤዳ ሞቲ ሆቴ ዱዳዳ ኸንቴ አብዮት ዝና ሽሪ በዶዌ ኤዳ ካምቢ ኢሳት አገርቴ ናኖ ትግራይ ኬሰት አርገምቴ ጀላ ፉዳቴ ራዲያተር ኢሳን ኩን አቺ ቀበንስ ጀላ ፉዳቴ ካንታቶ ኸብያ አማራት ቀበን በርበዴሱን ሳኒያ ተማቹ ኻንስ ኮማንዶች ዳይተሌ ነመ ጀላ ጉረቴ ጀነራሎታ ጋራ ሶዶሚ ጃሃ ደብረጽዮን ሀርካ ቀባቹንስ ኢፋየቻ ወን ኸናኡል ነመ ገመቺ ሱንጅሩ baga gammaddanii hagan eegan isinin jeeboo obboleeyyan kiyya dhaamsaafin dhufe dhaamsinan dhufeef warra biyya alaa kana tattaa'uutu jira wallee hotte duudaa ta'uudhaaf gartee hotte duudaadhaan qaadhimamanii tattaa'aa jirammoo wanni isin gartee biyya alaa teessanii miidiyaa gubbaatti ol baatanii kaan barruudhaan sirba wasanoo diidoodha hawal nyaattu jerri tokkumaa warri nu affeertan isin ilmaan piiphiiti moo piiphii ta'uudhaaf karoora qabdan nuti kabee nuti TPLFin xilaata keenya turte kaleessa gaafa isaan moonu odo hotte duudaadhaan qabsoon ilmaan Oromoodha hajjaak silaa ta'uu baatte TPLFin diina keenya nu fixxe akkasi bar arda garu an TPLFin naaf anaaf firakhiyya maalif jennaan madaa khalee TPLFin nagoote san nama gartee waggaa lamatti sanii ol nagodheetu dhufe waan ta'eef maqaa kiyya dhawatee hotte duudaan akkan tagartee TPLF san irraanfadhee gabroonfataa haayyoodhaa hagartee inshallah Oromoo guyyaa tokko gabroomsinee elmachuudhaaf jiraanna warra jedhu dhufe waan ta'eef TPLF nagootetu natti dhagahamuudhaaf deeti tunna dhagahamaa jirti jechuudha. Tanaaf arraan tana TPLFin firaqeerooti warri garuu haatanii gartee qeeroo wajji TPLF wajjin hin dhaabbatina Oromoo isiniin hin galcheetanii namticha ilma haadha sale Kamaal galchuudhaa kajettaniin gartee tanakaa khabarreessee gartee ilmaan Oromoodhaan nuti nun galchuu jiru akka qeeroon gartee carraa amma argatte kanaan nama khalee hidhatti isaan uguraa ture akka hijaarraan kafalamneef
warra gartee PPGA ilmaan Oromoodhaaf ficcisaa ture akka hijaarraan hin kafalanneef Itoophiyaan arraan tana waraanan qabdu waraanni Itoophiyaadhaa tokko arraan tana Itoophiyaa keessa jiru hundi kara naannoo nafxanyaa yaa'ee jira TPLF dhooyina jedhanii achi dhumaa jiranii ilmaan qeeroon ilmaan Oromoodhaa kan kutaa 11 keessa jirtan yeroon isin gartee nama kalee isin basaasa ture hijaarraa kafalattanis amma yeroon isin mana hidhaadhaa ol seentanii cabsitanii ilmaan Oromoo baaftanilleen amma yeroon isin karaa makiinadhaa dhagaadhaan cufuudhaa miti amma yeroon isin dogoraadhaan qottanii hallayyaa itti baaftan amma jecha waraanni gartee isaan yaammatan hin jiru waan ta'eef waraanni dirree qiyaamaa dhaabbatu jira irraan tana mixaadha gubbatti akaamaa jira waan ta'eef waraanni Itoophiyaadha kadeemee isin yaamu waan hin jirreef namtichi garaa baaldiidha abbaan namtichi garaa baaldiidha ka abbu torbatti nafxanyaadha kamaal galchuudha kajaaniin sun akka gartee qeeroon Oromoodha wahumata kan gooneef nuti gartee TPLF fi Itoophiyaa yoo wal dhooyte nuti ilmaan Oromoodhaan nun galchu nun jee namtichi dheengadduma mootummaan kun gartee isaatu qawwee gartee sirna nama nyaata woboodhaa kanatti hidhaa jira jee dheengadduma jiitu kana dubbatee namtichi abbu torbatti haraamii kun namtichi goobanaan dhale kajaniin kamal galchuu kun akka Oromoon gartee waliif hin dirmanne akka Oromoon nama isaa hidhaan baafanne uguraa jiraa jechuudha dubbii isaa tanarraa wanni takka tanuti hubachuu qabnu mootummaan deemaati akkana jaati Oromoon akka TPLF wajjin nutti hin kaane nurraa dhoowwaadhaa jechuudhaaf akka inni waan kana jee ilmaan Oromoodhaa beekuu qabdanii jechuudha goobanaan arsii kun jechuudha kamaal galchuudha ilmi sharmuuxaa kun jechaadha wanni kas jeef mootummaan amma akka kutaa Oromiyaa keessaa waraana fuudheeti kara dirree qiyyaamaachi oofaa jira ijoolleen Oromoo ammaan tana lafa balleessiti mee waan kana ja'ati nurraa qaba ja'anii waan itti himaniif kamaal dhaltuun hormi harree kun waan san je'ee jechuudha garuu ilmaan Oromoodhaa isin yeroon nama keessan ka mana hidhaa jiru baafattanis amma carraa kana argachuu hin dandeessan dhugaan isinitti himani TPLFin arraan tana fira keenya nuti waan takka mataa keessan kana banadhaa warri biyya alaa teessanii UN achi guurte warri mataa qafoodhaa warri gartee ijoollee Oromootiin TPLF cinaa hin dhaabbatinaa jechaa jirtan mataa keessan kana wal dalaysiisaa nuti arraan tana ilmaan Oromoodhaa barboon nuti wanni barbaadaa jirru amma bar nuti bilisummaa barbaadaa jirru hay nuti wanni jechaa jirru dimokiraasii gaafa TPLFin biyya qabdu nuti qabnu san dhabnee jechaa jirraa bara jira keenya dimokiraasii gaafa mallas jiru qabnu san ara dhabne sanummaanu akkamin nuu deebitii jechaa jirraa bar nuti sanummaanu ta bilisummaadhaatti deebina gaafuma gartee Tigireen biyya bulchiyaa jirtu dimokiraasii gaafsan qabnu dhabne sanumaa akkamitti argannatti jirraa bar warra kalee Oromoo gabroomsuun mi'aa akkam akka qabdu beekuutu nutti dhufe waan ta'eef sirna kana TPLFin diddee jirti isin yoo warri sirba wasanoo diidoodha jirri tokkuma maaltu na dhibe wanni isin jettanii ilmaan sharmuuxaa warri Ameerikaa tetteessanii ilmaan Oromootiin TPLF wajjin dhaabbatinaa warri jettan siyaasa beeyna jettanii dhaabaa yoo dhaabdan ilmaan Oromoo gabbayaati TPLF gargaara ilmaan Oromoo dhaggeeffadha an dhugaan isinitti himaayi an live illee dhiisitiin jira haasawa maalifi nama iyya keessa nama eegu malee nama gurra nama dhaggeeffatu waan dhabneef dhagaya waan isinitti himaati odoo shayxaanni Itoophiyaan dhawaa osoo je'e nuti warra shayxaana duubatti hiriiru ta'uu danda'uu qabna amma isin galeesin shayxaanni odoo Itoophiyaadhaan dhahuudhaa dhufee ibilis guurradhee odoo je'e shayxaana duubatti namni hiriiru tokko ana maaliif Itoophiyaan akka badduun fedhaan Itoophiyaan amma jirtu lafa tana gubbarraa haqamtee
warri gartee akka juushitti fee wartee levelii gatii isaanii gatii ilmaan Israa'eliif godhee Itoophiyaan teenya Oromoon maxxeedha TPLF maxxeedha ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች መጥተዳ እኛ ብቻ ነው የኢትዮጵያ ጁሽ ወረጀው ጅራዋንቴ ወረ ወጅንጅራቹ እንደኛ ጅራዋንቴ ወረ ሰንከራራ ሃይኔ ኢትዮጵያ ኑታቱ ጃረቹን ትያፊቴ ተቻ خناف ዮ ሸይጣን ኢትዮጵያ ዳውዳዱ ፈለ አን ሸይጣና ተሄት ኢትዮጵያ ወጅንዲጋ ቻላ ተናበር ኑቲ በር ተናበር ነምን አናፊ ከከያ odo Egyptin abbay khana garte dami abbay khana osodoite is our fedite nyamalifi abbay fi abiyille lakuda wantef abbay jisunum na Ethiopia lafza wantef nuti wonni barbano Ethiopia tuna komati umni sidadi lafatti da wantef abbay akajigu wonni de garuftana yechuda abbay bakasani akka haqamu tokko khabar badu ana akka Egyptin do itochu arguun dandeenyere isi waan naftanyan nama keenya durgoote waan hin beeyneefi khotte duudaan garte amman tana haati isaanii amaara irraa horte tun tabiyya keessa qabsoo ummata Oromoodhaa hajjaa goote tun wani naftanya jedhan nu qabduuf naftanya waan eeysuma isaanii taatuuf ifiyyoo warri biyya alaa tatteessanii Ameerikaa tatteessanii qeeyiroodhaan TPLF wajjin dhaabbatinaa TP nuti guuza TPLF fi miti boleessu nuti TPLF tun guuza keenya malee amma yeroo amma jirru tanatti ilmaan Oromoodhaa gabbaatanii kharaani cuftanii miti qottanii kharaama ifiifus la hawwee tokko qabdi Itoophiyaani firiiwee tokkicha qabdi tokkicha firiiwee tokkicha qabdu kharaa tokkicha guddaa qabdu san qottanii gaafni isin hallayyaa gootan amma yeroon isin dildila yeroon isin dildila yookaan biriija jiru hundaa'u caccabsitanis amma yeroon isin sagaleen hin jirtu sagaleen ni jirti moo hin jirtu yoo sagaleen jira takka takka na ol darba ni jirti ilma sharmuuxaati kan sagaleen hin jirtu naan jedhu yeroon gartee isin dildila caccabsitan ilmaan Oromoodha ammaan tana yeroon isin gartee ilmaan Oromoodha waraana keessa jirtan yeroon isin dirree waraanaa mooraa waraanaa ta ilmaan Oromoo taate kutaa Wallagatti yeroon isin yaatanis amma yeroon isin wal qabattanii khara jaalmarroo yaatanis amma ni yaadattan waan gar amma dura waan isin inje jaalmarroo sababa jaalmarroo tafne arra dhugaan sitti man nuti sababa jaalmarroot arraan tana as geenyeen siin jaabar umriin haadha irratti gurbaasanii silaa qasharamne jirra mixaaxa gubbatti nu affeere silaa kanaaf isin hundinuu ilmaan Oromoodha namni ani Oromoodha ja'u martinuu yeroon isin milisha irraa qawwee hiikkatanis amma yeroon isin kakaleessa isin ajjeesaa ture ajjeeftanis amma yeroon isin dildila khabaaburaati fi khamakiinaadha garaafattanis amma yeroon isin nama kalee isin ajjeeftanis amma yeroon isin boottee gaazaa gubdanilleen amma dhugaan isinitti himaan feetan jaaladhaa feetan dhiisaa TPLF yeroo ammaan tana aangoo irra deebi'uudhaaf fedhii takka illee hin qabdu wanni isin feetu ammaan tana dimokiraasii haqaa barbaaddi kanaaf ammoo ragaan Debra Tsiyoon ifaan ifatti wanni inni jee rabbi irraa haa jaalatu wanni inni jee hidhamtoota siyaasadhaa hiikii teenye wajjin haasoyinee biyya teenya tanuu taatu jaarrannaa jeen TPLF tamtu hidhaa jira meenaa hidha maqaa namni inni baanu Jawaar Maammabaana obboleeyyan keenya haabaa'oodha maqaa habaa'ootiin hidhame baana TPLFin ummata Oromootii wajjin biyya nagaa qabdu akka jaalattee biyya nagaa qabdu waliin jaarrannee jiraachuu dhafeeti malee aangoo sin feetu
Debrisiyoon bar dhengaddaa je'e jira bar. Nuti naftanyaa biyya qabataa otoo beeyne biyya tana wayii gadhiifnaa ije nuti Oromoodhaaf carraa kadhine malee niin kijibe. Hin jenne Debrisiyoon akkana. Namni amma dhufaa jiru kun nama isaan irraa illee bar gocha suukanneessa isaan irratti illee dalagee bar. Hai paartii siyaasaa Oromoon qabdu keessa Jawar Mohammed irraa haa ba'u tajaajilame takka agarsiisaa isin Debrisiyoon malee. Akkamin nuti Debrisiyoon wajjin hin dhaabbanne. Ilmaan Oromoo gabbayaati. Karaa hidhaa mootummaan achiin Debrisiyoon mixaaxoo gubbatti afeetii gartee akaawaa jira waan ta'eef akka gartee qanyuur ibidda naqanitti akaawaa jira waan ta'eef Qeerroon Oromoodhaa gabbaatanii yeroon isin taarika dalaydan amma jechaadha. Carraa kana malee hin qabdan. Yeroon isin wal qunnamtan amma. Itoophiyaan hajiitu. Abiy Ahmed Debrisiyoon dheengadda dubbatee jira dheengadda. Lolan wajjin eegallaan hanga Itoophiyaa bakka tanaa balleessinuttiif duban deebinuu jeenuti akka saban lolla. Dubbii jabdu. Dubbii jabdu. Abiy Ahmed nu miidhanii jiranii nu dhawanii jiranii jee mootummaa namtichi mootummaa ifiin jehusan unelected prime ministeriin katakkaan filamin mootummaan akraariin TPLF nu dhooytee jirtii jechuun isaa hin hafne jechuudha. Barsilaa waan xiqqoo duraa dhehe hin himu haa gabbee akkana nu dhawanii akkana nu mateessanii wayye taayee harkarroon ilmi haadha salee gartee taayee anta yeeshalleelich ilma sharmuutaa ilma haati sharmuutummaan dhalteeti. Edammoo ኢትዮጵያዊኖች የኢትዮጵያ ልጆች የእናትን እምስ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ያላት የእናትን እምስ ውስጥ ሄድ የእናትን እምስ ውስጥ ኢትዮጵያ ልጆችን አደራጅ የሸለ ልጅ ኢልማን ኦሮሞዳ አደወረጥ ማሶሎኒ ጣሊያን ጋፈሎልቴ ኦሮሞሎሌ ሴናታ ኦሮሞዳ ኸይሰን የእናታችን እምስ Seenaatam ilmaan Oromooti keessan ilmaan Oromoodhaa warri gartee masolonii fuudhee roomi galche Oromoodha. Eenyutti yaamame. Adawaa Oromoon lole. Yoom Oromoodhaa seenaa keessan. Ilmaan Oromoodhaa shasharataan walitti hitaniiti shiraaroo geessitanii. Kuma 100 dhume Oromoon achitti. Maqaa kam keessanii fi ilma haadharoo duraan namni fokkotun qaanfatu. Ilmaan Itoophiyaadhaa jettanii wali qabdanii ilmaan Oromootti geessu yaatanii ilmaan Oromoodhaa isiniin dhaqu warrummaan tana piippii jeetuma isin jala fiiguu qofa wali qabatanii geessu jiraattanii gaafsan nutu qulqullooyin Oromoon callaan gaafsan haftasitti gaafa isin wali qabdanii hotte duudaa ammaan tana isin jalaa shubbiftu akka tana gaafa akka gartee qiyyaa arsiidhaa kana eenyu maqaan isaa Kamaal ilma haadha sane kana fa'a gaafa isin kana wali qabdanii fuutanii achi geessitan Tigree afaan gaafa geessitan nuti Tigreedhaan wajjii warri jara kana fixu nuyi akkasitti Oromoon callaa walitti hafti gingilchitanii addaan jechuudha. Akkasi namni Oromoodha namni deemeetiin Itoophiyaa jecha deemeetiin TPLF lola jee nurraa himiti qoomii isaa qoomii ilma nabii nurraa kabaarri nyaate san akkasii bar. I'm telling you, just give him 3 or 4 days more for dictatorship of Abiy Ahmed, this motherfucker. Guyyaa sadii afur kanniif masaraa mootummaatii akkana fuudhan Geetaachoo Raddaadhaa Tiwiitar irratti waan jedhan garee jara keenya maal taatan isin nuti kamitti miskiina kana finnaa Wallaggatti ummata ifii ummanni Wallaggatti dhume san wanni dhumeef wanni Abiy Ahmed lafarraa fixeef ummanni Amaaraa kun dammaqaa jiranii yoon ummata Amaaraa kana fixe asii ummanni Amaaraa masaraa keessaa gartee yaa'in akkaasaa Jawar saniin dheeheetiin
gabbee miidiyaa gubbatti amaaraatu ijoollee amaaraatu dhume waan ta'eef gartee asitti gartee aara saniif asi Jawaar ajjeesanii jechuudha ka'e Jawaar Mahammad nama odoo rafuu sii taa'urra yaadu ilma sharmuuxaa biyyi odoo rafuu sirra yaada akkasi Jawaar hin dhaqu beellama kana jee hafe hoo sigale dubaga warri deemtanii TPLF lolla jettan ilmaan Oromooti nuti jettan isin ilmaan Oromooti miti achi TPLFin addaan nu filti jechuudha sabboontotaa fi goobantoota warri kana jettan gartee warri kana jettan san akkana warri jettan san khaatanii dhaytanii loltan Dabratsiyooniin mishigiin isinii qophooytee jirti tagartee seenuu malee as deebi'uun hin jirre amisiileeti Dabratsiyoon qaata gartee dhibbaatamaan ganama kana subii salaata subiidhaa qaata dhibba liqimse waraana Itoophiyaadha dhibba qaata liqimse eda irra bulee mishigiisan irra buleedha hoo mee akkam abbaa keetii taataga እኛን የሚያስደስተን ነገር ኢትዮጵያ ከዛ ቦታ መጥፋት ብቻ ነው እንዴ እናንተ ኢትዮጵያ ቢላችሁ መች ነው ኦሮሞን እንደ ኢትዮጵያነት ያያችሁት መች ነው እናንተ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችን እንደ ኢትዮጵያ ያያችሁት መቼ ነበረ ሻንቂላ ያያላችሁት ጉዴላ ያያላችሁት ጋላኛን ያያላችሁት ሲላ ያያላችሁት በወያኔ እንዴት ከናንተ ጋር መኖር እንችላለን እቺ ኢትዮጵያ ከዛ ቦታ ካልጠፋች በስተቀር خناف علمي ኦሮሞ ዳ خدمه TPLF ሎሎጆው ዮ خجرات ዛሬ ደም ምጣዶ ጉባ ሆሪ ምጣድኒ ኦዋ ሲጋ ኦዋ ደም ጉበት ወልቆሪ ሃሲ ጠበሱቹ ጉበት ሰኑ ታየን ከርከሮን ታየ ሸኚ ከርከሮን አደረተ ሁን خابانسا إلى هجا بطور بسديتي خركرو داخل إلمان إثيوبيا يتاريخ أجرنو إثيوبيا تاريخ الله تكو وإثيوبيا لجوج تاريخ اللين إنديس بزي بورشيني أمبتوش ناتشون نانتي أمبتوش إثيوبيا أمبتا إند أمبتا لك ما شوارلم دبرسيون إند أمبتا لك إند فيش أكرم قرطمي غورة سنغورة أما إثيوبيا ويتريدي أمة المان رومو دا سوسبدني مكا إثيوبيا دي لولا نكو بربادني ميري ديما أناكا توكو خيسيني دا كنجر علمي رومو دا رومو إسن مدي إسن انجرتو توكو خيسيني دا كنجر غروغا تايي فكوتا أن والله العظيم بالله الكريم لقى ورسلتي ماتي أن المسلماتي ربي كينيا المنا ما خن وانما دنياتنا قباجر وهم مرتنو هوا آدم الرادو فانيين ونجان سنين أمانو تري بيكدوان سنين أمانو تري المنا ما خن هوا آدم الرادو في وانجا مسان أنا ممو هقان تايي دان دايا خان أركوان واني فرنجين جتون لغاتاون أولتو وانجا مو شكين ناسينا رفت المنا ما خن جلدين سرادو فونسون هايبو gariin namaati illee gartee umarabbiin jetanaa dhugaadha yoo hawa aadamirraa dhufe garuu akka taayyeedhaan dayaa kunfaan gartee jaldeessumarraa dhufe wanni jettu shakkiin na seenaan nama natti hin fakkaatu jechuu fedheetiyan nama hanqas takka fokkootu rabbiin agarsiifnani nama hanqas takka hin qaanfannillee rabbiin agarsiifneyan hay ammas ilmaan oromoodhaa waan takkan isinii lafa kaayaa dhaggeeffadhaa isin warra irra jirtan kun arra guyyaa meeqa jirra arra nooveembar guyyaa 3 jirraa miti milikeeta kun ameerikaatu filannoo godhatee miti Dabratsiyoontu gartee Abiy Ahmed itti guuru jiraa miti guyyaa kana na yaadattan Jawaar oromoon hidhaa gabbaasu dadhabdee kana yoo Dabratsiyoon hidhaan baasin kijibaa na baasaa isin kijibaa na baasa yoo Dabratsiyoon Jawaar Mahammad irraa baasin Mahammad Saanin kijibaa nanja oromoon hidhaa baasu dadhabdee kana maaliif TPLF jechuun ummata quufee jiru naasiti maati
ummata ammaan tana abonuti please qamoodha feena raagoone jiraachuu feena eenyu biyya tana nurraa qabata karaa dimokiraasiitiin ummata je'ee yaadu jiru bartii PLF maal taate ኦሮሞ ተነከንኔ ስለዚህ ሀገር መግዛትም አይችሉም እስኪ እንሰጣቸው ጃኒ ረቢን አፋን ሳኒ ሰን ዱጋኑ ጎዴ ኦሮሞ ሀገር መግዛት አይችልም ሰን ዱጋኑ ጎዴ ታሪክ ኢትዮጵያ ሆኖ ጉበት ሆኖ ገልሞ ይተጅርቲ ኦሮሞ እንደዚህ አመት ምብረት ኢትዮጵያ ገዝቶ ነበር ግን አበላሽቶ ነበር ጃኒ ሰነን ነምትጭ ሆተዱ ዳዳሁን ኢልማን ኦሮሞ ረት ገልሞ ይተታው ጅርቲ በርጀራ ከኛ ገልሞ ይተታ ጅርቲ خلاص يبر هاجس يبر نمتيجي نفتنيان كن أورومو دمك أهمتا متي سينان إني نورت يبر ريسي غنا بر نتيسي بر زلالم تيسي أورومو بركنا في بركنا بيا بولتا درته برسن بيا دي دمالي بينجار خالصن ونجان سن نتلو غاغو دبر نمتيج أما غا خورنتاني متي إنتاني namtichi isaan kaayan kun ilmaan oromoo dhala farraa dugugaa jiraame dugugutti jire dabuu fixe miti guyyaa tokkotti nama 36 jalaa fixe nu dabruu fedhaa miti bakka tana isa qabneeti bakka tana qabneeti nungarree ni takkaati as qabnee asii fuune Jawaar faachi keessa baafnee as gubbaa kaayyannaan malaa marii geetaa chooraddaa faadha feetu amanii feetu dhiisi فيتو أمني فيتو ليسي الحمد لله رب العالمين جاء خجوار وما تنقى إلى الرات خاقا إلى الرانتنا هندوين سلاح قدوه فايدة جوار ما مكبو في برنوت إيسا سلاح قافة إنه دويسان أرغر تنجيتي يادا أما إلى أمت أرغا جرتو روموني ودو سلاح جوار ما مكرا متا إيسا خان رومون کرتے جوار ما متري قويا تو كمان هدا بولو انداغرو قويا لما دان بولو قويا لما بولو سلاح فايدة سوان بينه في أورومون بيتا كمال نقبرهم سري بيتا قبرهم ما فقط ولا قبرهم ما كم بيتني سلاك أجلو نرابل شاتة شو مو قرتي بدو باخاني ده يكاسو دمي في تيسير راقبو سنة كم كريبا جانين يجي خمبل شاتين همبل شاتنه جيرتو رامتي چمچمين رانو ريسان خالص سقاهن قبرهم سنسن سلاك أجلو دنورا دي مني تو مغرتي فين نمتنا في درد لي پاسپوران اكسينو نقودني Odo sila zaahu atakka asri zaahu atakka ratti 5 o'clock. Akka garte magala tana keessa baane khara baadiya caka kenya sila yan udur gudani. Sila ara naman uqabsay gatisa beeyna. Wanni gatisa beekun dhowe. Gabrumma tana kisen ko professan. Nuraan bilcheesini. Qaceellotu nuraan rigini. Gadin qabamne nutti. Sila nugga qabamte qaceellotti. نبيه نفرس لا نمن وقبسه وقرته نمتشوف مالف جوجاتك أدو خيس بوليس لا قتيرة خيناف خنا فوان هدون جمده بقرب بسين جمد شيء سنلي أمين جا وريك خيا وري توبيان تون دي جمته تنوتا تجارة نوريتن قرب راتي جال مرة لقي Guyyaan ati kaampeenii gootee guyyaan ati waraana horattulleen amma siifillee guyyaan amma booda hin hafne TPLF yoo hacabtu ati silaa ishinni hun cabtu yoo hacabtu taate yoo hacabtu taate TPLF namni tasdeebi'uu jiraatan ummata Oromooti quba qabaadhu akkasitti ummata Oromooti خناف أتلين جباتة نوت سكر قارة إلمان رومو دا خم بيانا ما غيس جرتن أما بودا جال مرو دوبان هريرا جال مرو مالي خران كمنون سنينجا سايبو لغار سنتماني كابسون خليس جوار محمد قوله إفجر نوهير سي جوار الأمنان أچتي پاوس تاته پاوس نی بيتني متي غيسه کرتے مووي لالتن کا يجون بلبل مكسي فيديو لالتن كت اندابدني فيديو دول كتا جرتو بركه كابتن دابدني كسي كابسون جوار غوري اكسي دابت اني ماني داسنن يلم اورومون ابال ابدي افجاجويتتي هانغر رانياتو نياتي اكشنكورتي ابي احمد تروتان كوت دودا اكسي ولين جيره يچورا
jaal marrootu gaa caakkaa jira wanni inni nurra harka nurra qaqqabeef khas laala matagalan lafra nu dhabamsiisu yoon ummata kana hangana ol bakka akka namatti roorrisu jiru kana ol yoon itti roorrise bakka deemanii dhaqantu jira bakka san xayyaaraan dhaqeetiin dhawe Oromoolleen dirbachuu baattuuf ka dhaqeetiin dhawaa ture wallagga tana buqqaasuu hin dandeenye ummanni kun gaa bakka itti yaa'u qaba nama bakka itti deemu qabu gartee tuquu hin danda'u haalaani gaaf tokko hanqan galchuutiin eeggadhaame hanqasuutiin pelleen fiintu maali jirtii jee yaada ture dura ta'an kootti duudaadha ammas galeeti amma gaa ummanni Oromoodha ka biyya alaa jirtan yeroon isin jaal marroo gargaartan ammaan tana Oromoon biyya keessaa warri gartee qawwee dhahuu beeytan yeroon isin toomadhaan gartee liqoon bardhooytanii qawwee irraa guurratanii kara jaal marroo yaatanis ammaan tana yoo carraan kun amma isin dabre an keeysan jiru kana gubbaadhaan ammas jeetuma gartee mallee odoo waan takke taniin dubbanne biran kutu hin jiru taniin biran dabarre daawwit ibsaa kana gartee Oromoon hundi itti duultee amma dura anis hanqa tokko waan hin jejjeennumaan qaba an daawwit ibsaadhaa dhiifama naa godhi wallahi laziim ati qabsaawaa haqaati ati qabsaawaa dhugumaan ilmaan Oromootiif abbaa fedhee ol Oromoodhaa yaadu ati si ol namni Oromoof yaada jiru hin jiru mata galetti khamaal dhaltuun hormi harree kun dhufee si seenee si ficaasuudhaa dhufee dadhabee deeme warri amata 40 wajjiin qabsa akka araarsoo biqilaatillee goobanaa ta'ee tafe boosi qofa namni gartee Oromoo bakka bu'u daawwit ibsaadha galatoomi an dhugaa sitti maati amma booda nuti si bakka nu bu'aa'u si malee nuti nam tokko jalaa uyyaanu hundi goobantuudha agarree jirra nuti namni Oromoon gurguranne si qofa namni kaayyoo dhugaarratti irratti ciche si qofa an si malee amma booda deeggaru nam tokkollee jaal marroo malee deeggaru ammarraa eegalee warra kaayyoo haqaat irratti deemu isinii kana agarree jirra bar kaan maallaqaan bitaniiti namtichumti gartee amma dura mootummaa kana bar nuti guyyaa waa xiqqoo keessa kuffisuu dandeenya jee garaa dibbee garaa baaldii isaasan garaatti nadhii gammadaadhaa nyaate kamaal galchuudha ammas deebi'ee ummata kana gartee nu qawweetti kannaa jira mootummaan bar dhaqee irraa guuree galchuu danda'a jee miidiyaa gubbaa taa'ee haasawa ummata kana faatu qabsaa'aadha jennee obboleessa kiyya khaanis akka gandatti khaanis akka goosatti khaanis akka maarretti faarsaa turre obboleessa ummata akraariyoch sileet kanaaf daawwi kiyya bagan si arrabsi hangan gartee an gaafasanu an hedduu sin arrabsine beeyte an dhugaan sitti marageeffadhu an gaafasanu hedduu sin arrabsine uumati tokko takka jejje yeroo takka gartee odoo gartee nam wanni waa bakka takka ta'a akka bu'aa fitu taate gartee dhagaanu maaster fidaa jennee asitti ijoollee wajjin haasanu takka fa'a san faatu ture dhiifama saniifillee ati dhugumatti ati qabsaawaa ilma Oromooti hasii achi namni hin jirre irra goggoydee dhugumatti qabsoo Oromoodha asiin geesse boo dhugaan tarabbiiti hundi sidhaa gantuudha faradduudha hundi sidhaa si malee kun amma galaasaa dilboo fa'aa pippitee mi borobbisu daduuti galaasaa dilboo fa'aa pippitee boo maal tofe kanaachi araarsoo biqilaa fa'aa pippitee boleesoo hottee duudaa tayan innaga kanumaan jechuu barbaade khairitti naaturaadha yaa rabbi gartee Itoophiyaa tana Dabratsiyoon please Dabratsiyoon we out you Dabratsiyoon we are supporting you we are behind you so please try to hit 4 kilo
ሚሳኤል በራስ ሚሳኤል ከዛ ከመቀሌ 4 ኪሎ ምታው ለሁላችን የምትሆን ኢትዮጵያ ነው የምንፈልገው እንጂ ማለት ነው የአንድ ብሔር ብቻ አንፈልግም። ስለዚህ የኦሮሞ ልጆች ካንተ ጋር ነው ደብረ ጽዮን ካንተ ጋር ነን። we are supporting TPLF, we are behind TPLF, so you must destroy that 4 kilo, that way that motherfucker guy is staying, destroy it. Sidhu Banjira, why don't you invite us? Koi, how can I come? I want to come there by TPLF placement. I want to come to Makale to fight against Ethiopia. How can I come? No duwarabi namni yawo kana jira. Hay namni Ethiopia na kabakasani dabam tu barbadu heddu jira. Esan ay nagaru. Once can we go to Egypt? Egypt, why don't you destroy that dam? That water belongs to you. And then we'll give you again Gibe. Gibe also will give you as a bonus. Nile dam you will destroy. Nile is belong to you. And then as Oromo, behalf of Oromo, I'm going to give you again Gibe. When are you going to eat? Please, Egypt, we want you to destroy that dam. Because that Nile river is belong to you. It's not for Ethiopia. It's for Egypt. Akasibar. Nuti wani barbanu. Nuti wani barbanu, please. Dubi bar marka tanjira Kenya. Understand wango tani saisin. Iblis ya chonni haftani jirti. Shaitan achika shaitan balai yekara nagara alle. Shaitan Ethiopian destroy aragal lokale ine ka shaitan ganenye. Baka ka shaitan ga honye nኝ Ethiopian destroy የሚያደርገው ቆይ ትንሽም አሰቀጥጣችሁም ለምን ይሄ ልጅ እንደዚህ ይላል ብላችሁ አታስቡም አጠይቁኝም እንዴ እኔም ልክ እንዳለ ሌላ ሰው ሀገር ፈልጋለሁ አይደለም እንዴ ምን አይነት ሀገር እንደሚፈልግ ታውቃላችሁ ወይ እኔ የምፈልገው ኢትዮጵያ የኦጋዴን ብሔር ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ኦሮሞ ልጆች ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ስንት ብሔር ነው ያላት ኢትዮጵያ 82 ምናምን ነው አይደለም የ72ቱ ቋንቋ ኢንተርናሽናል እንደሚሆን እናት ልብዳ የሁሉም ካልቸራል ዴይ ተብሎ ማለት ነው የማንም ካልቸር እንደምታይ ነው የምፈልገው እኔ እንደዛ ነው ሁሉም ቋንቋ እኩል እንደሚሆን እና ስለዚህ እቺ ኢትዮጵያ ቫይረስ ነች በኦርቶዶክስ ነው የሚልክስ እንትን ነው እቺ ኢትዮጵያ የሰራ አንፈልግም ስለዚህ የደቡብ ልጆች ፋራ እንዳትሆኑ ስቱፒድ እንዳትሆኑ ቲፒኤልኤፍን እንዳትመቱት ከኢትዮጵያ ጋር በቀደም 35 ሰው የገደለባችሁ አብይ አህመድ ነው መንግስት ነው እናንተ ልጅ አስሮ እንደዛ እናንተን የጨረሰው አብይ አህመድ ነው እንዴት ከአብይ ጋር እናንተ ወያኔን ትመታላችሁ ኖ ዌይ እኛ የኦሮሞ ልጆች ከቲፒኤልኤፍ ጋር ነን ያለፈው ነገር አለፈ በቃ ይቅርታ በፍቅር መኖር እንፈልጋለን ካሁን በኋላ እንዴ አጫሉን ገደሉብን አጫሉ ተገደለብን በዚህ መንግስት ጀዋር መሐመድ ታሰረብን ኦኤምን ተዘጋ ከዚህ በኋላ ለምንድን ነው ይሄ መንግስትኛ የምናግዘው ለምን for what በቲፒኤልኤፍ ጊዜ አጫሉ እንደዛ ለምን አልተገደለም ይሄ ሰውዬ ኦሮሞ ነኝ በሚል ሰው አጫሉ እንደዛ ተገደለ በደብረ ጽዮን ሳይገደል ታደስ so why must I stand with Ethiopia for what
I'm standing with TPLF to destroy Ethiopia. Yeah, because we want to build the Ethiopia of the nations. That's it. Kanafu, Galato Mada, Aras Borus Anam Garan Nakabana, Egerte Davis Ongarte Sila Manduhunada Uluju Eda, can be Nichik Abu Gutigarte, Egam Matagale Matami Chirechi Hayete. Ham Gorebo Ham Gore Wallahi Lazim. Ethiopiawi ham gode dabreso ngada makana tanawol maadurga machis abiya ma derrafne kabule amalle karajira kanawol maadurga machisan kanafu dabresion አመሰግናለሁ ካምቦ አሁንም ደግሞ 4 ኪሎ ትመታለ ብዬ እመኛለሁ ያችን 4 ኪሎ ከዛ ድምስስ አርግተ ከጀዋር መሐመድ ጋር ቁጭ ብላችሁ ጥሩ ሀገር ለመስራት እንደምትነጋገሩ እመኛለሁ ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ በእና ቶሎ በልና ማለት ነው ዛሬ ማታ ይሁንም ነገ ማለት ነው ያችን 4 ኪሎ ከዛ ቦታ አጥፋትና በቃ ቁጭ ብለን እንቃም በእናት ከናፉ እዱ ገለቶ ማለት እንጃ ጉያ ጋሪ ቀባዳዳ ወልዴ ብና ነገት